राज्यातलें खणकाम जर परत सुरू जावपाक जाय तर सरकारान फुडें सरून सगळ्या संबंधितां कडेन चर्चा करपाक जाय म्हूण गोंय बार्ज मालक संघटनेचे आदले अध्यक्ष अतुल जाधव उलयल्यात. RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. जर परमिशन दितात जाल्यार इट इज अ गुड थिंग, बट ओनली थिंग इज ते जर ऑप्शन करता जाल्यार कितलो टायम लागतलो ऑप्शन करपाक तें खबर ना. आनी मागीर ऑलरेडी क्लॉड अल्वारेसान गोवा फावंडेशनाच्या क्लॉड अल्वारेस आसा पळय ताणें ऑलरेडी सांगलां की इट इज इल्लीगल म्हणून. इवन इन्स्टिट्यूट ऑफ मरीन इंजिनियर दिस थिंग मायनिंग इंजिनियर दे आर ऑल्सो स्केप्टिकल अबाउट इट. सो फॉर पॉलिटिक्स वॉट इज डुईंग वी आर नॉट कन्सर्न, बट for practically it has to happen. It will be difficult to do if these people are again going back to the court. आता कोर्टान जर परत गेलो गोवा फाउंडेशन जर वतात कोर्टान त्याला कोर्ट वी डू नॉट नो वेदर दे विल अलाव परमिट और दे विल स्टॉप द सेम ऑर्डर. आणि पर से तो डम्प्स आसता पळय त्याची ग्रेड कोणाक खबर ना. सो यू हॅव टू डू द ग्रेडिंग ऑफ ऑल द डम्प्स विच इज क्लोज टू द मार्केटेबल क्वालिटी. देन इट इज मे बी इट पॉसिबल टू मूव. पण ऑप्शन करता म्हणल्यार ॲटलिस्ट एक म्हयनो म्हाका दिसना गव्हर्मेंटाचें कितें एक म्हयन्यान कितें जाता म्हणून. सो वी आर डाउटफूल अबाउट इट. लेट देम डू द एनालिसीस, लेट देम टेक द दिस थिंग, एंड नाव दॅट दे हॅव मेड अ स्टेटमेंट he'll also come to know from Claude Alvarez whether he is filing a petition. He'll surely file a petition moment what you call government comes with the order. आता आमचे लोक इतले त्रासान पडल्या की वी थॉट वी हॅव रिलायड ऑन द गव्हर्मेंट and we were thinking that barges will start operation because the government had told us that mining will start or something will happen like, and some cargo of this cargo which was there on the mines that was getting exported. So we were thinking, so almost out of 67 barges which are remaining, 24 barges have gone out of Goa. And जे उरल्या पळय त्यातल्या जवळ 20-25 बाजूच रेडी झाल्या आमच्या. आय एम टॉकिंग अबाउट गोवा मेंबर्स ऑफ गोवा बार्ज असोसिएशन. Now people have put in 50 lakhs, 1 crore by borrowing money from market because bank is not giving us loans. So our members have borrowed money from the market, from the creators, suppliers. त्यांचे क्रेडिट घेऊन आम्ही बाज रिपीट केला. आणि आता लोकांचे 10 ट्रिपी बसून जावना फ्रॉम सप्टेंबर. 15 सप्टेंबर सीजन स्टार्ट जावपा जाय आशिल्लो. टुडे वी हॅव कंप्लीटेड 3.5 months now, 15 September to now. Some people have not even made 10 trips. So I don't know how we are going to sustain this. आता थोडे बाजेचा अजून रिपेअर करपाक पैसे ना. ॲटलीस्ट 10-12 बाजे रिपेअर करपाकूय पैसे ना लोकांकडे. सो गव्हर्मेंट फर्स्ट हॅज टू सी दॅट द बॅलन्स बाजेस शूड बी गिवन फंडिंग टू स्टार्ट. आता हें जर जायना न्ही आनी फाल्यां जर परमिशन मेळ्ळें कितें ऑप्शन करून जर जाता तो मेरेन बाजीच आसपाना. दीस बाजीस विल गेट डिटिरियोरेटेड, विल गेट स्क्रॅप्ड. सो इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. गव्हर्मेंट हॅज टू थिंक दीस अबाउट व्हेरी सारको फेर विचार करपाक जाय. आमकां दे शूड टेक ऑल द पीपल इन कॉन्फिडन्स. And even the stakeholders, if the leaseholders or they want to quote for the mines or whatever it is, they should come forward and talk to everybody. How are they going to do mining? In Germany, when the shipping had stopped, the government fed the shipping company for almost 18 months. They paid them money so that the crew salaries were paid, their maintenance of the ships was done. Otherwise, tomorrow, आता कितें म्हणटा ते दात आसा खावपाक पयशे ना, खावपाक काय ना, त्यांना खावपाक आसतले दात आसपाना. तशें जातली परिस्थिती. Unless and until government comes with the auction policy, nothing will happen. We were expecting till 15 December something will happen. Nothing has happened. They might be having their own issues, procedural delays and all that. But if this happens, this season should not go waste. At least we should get 4-5 months of next January महिन्यात तरी आम्ही स्टार्ट करता आनी कितें कार्गो. At least that will help us to survive for this season.